Batak baju biru yang mau hajat tanggal 22 Mei Kapayun. Aulis Doyo, Bos Maman, Bos Amin, Areja yang punya dolog kisaran Arege Pandawa 5, Ari Babe Sakman Batu Ali Super ya Keneja. Lamit sepangine nambut Batu Alibi. Palura Herman Kuta Ampel aya. Nuhun Apollo Herman Kuta Ampel panglarisnya. Kang Bulan abdi nitip anak pada ka mana mau pengen budak wayah kieu kitu neng. sanyana Ari kitu. ari ate mah tetega Tong tulus ari teu tega. abatak banyu biru anu bade hajat Tong mangkat. kang wayangan urang papisah Palura ibu tengah SD. abdi indin Bapak wakil zamani ka Saudi Arabia. Panglaris di Bos Panji Bandar Badimun Medan Karya Bos Panji. Kang Iya. abdi doakeun Pada sunnah ya kulan. areja anu gaduh dolong Wakil di Jago. urang pisan tangtu lawas tahunan Bagia alurah mantri. anak abdi areke Pandawa 5 panutan abdi moal pegat yang tasina jangan tebi Ayah wakil Oni Edan Eli. rasingat berbakti di lapur Howat. hidup di dunia langsa saya ingat ate pari biar dikari donya asa tega pisan Iki kersana Muhammad Boy di sana. 2 tahun mama Batak dilana di negeri Batur Orang ganteng ayah Bos Tu. Palura Herman anu mana Ayah cu. kagagas waktu di lembur oh wakil Ariana ku tampil anu bagus anak jangsa lagi kumpul ngariung Panglaris di ayah di kapak sadi jantan TKW Wakil Aceh dolar Sindang Sari. napugu hirup raresi Panglaris di ayah Lina. anu mana amang diwawan anu mana Ari ayah jaja bale bataya. kang abdi nitip mana sanyana hari hati mantan tega kang wayana urang papisa abdi edit ka Saudi Arabia Ari Bapak Haji Tamki dapana jenal. akang abdi doakeun Nuhun dapana jenal. urang pisan tahun 12 tahun Oba. anak abdi Kumaha neng. panutan abdi Panutan abdi anak abdi. Palura Haji Sundang moal pengacinta dina jantomi Apana nema sidang jaga ki gaul. 2 tahun lilana di negeri Batur Zamani Bandar Buah-Buahan. kagagas waktu di lembur bos biong mama biong Candi Bos anu Rektor. mangan Nuhun Bos Panji nuhun. mama biong anu bade hajat anu sayang Bos Maman, Bos Amin, adoyo. lalakon alam tukang Ayah Lina. GBB. ayeuna kasorang deui abatak banyu biru Bos Ari. hampire Bos amat Ari. lalakoan tapi pasili ujun di abang zaman bos Maman bos modern bos Amin adoyo abatak anu mana bos Maman anu mana kapayuan halang ari bos moda bandar beras anu bager halakon alang tukang pajenjun ayeuna ka sorang deui abatak banyu biru anu bade hajat hampir tamat lalakon abatak banyu biru anu bade hajat kapayun deui abang zaman bos modern lapong kana wiwitan bos Aris bos muda
Bos Aris bos moda yang jadi kakak pematri. Bos Aris bos moda deui pikeun nantong Omo ketua PP Tirta Jaya Asesa Aris bos moda anu mana Aris bos moda aturan dibayar deui hujan sore Atoy ketua GMI Tirta Jaya panutan kuate soking atoy Astris enjing Aulis doyok sabajaya gigit tesuping awakil TB Kota Ampel anu bager awakil TB aturan dibayar kapan cina Palurah Herman mana deui Palurah Herman kapan cina Palurah Herman bayar laguana Palurah Herman deui kapan cina cinta moal lampu hujan Palurah Herman anu bager kapan cina Pak Haji Jun deui saya Pak Haji Jun deui warung leungeut mantap pokok Pak Haji Jun ala yang rontok deno Pak Haji Jun anu bager kopi ada putih murah Pak Haji Jun mantap nu jaraja Palurah Herman deui ocon banyu sahayuna bos pelor Arung Jaya mana deui sok nemokon lelewana sangkan langganan kabina Pak Eko warung lendut Pak Eko putra lolohan warung lendut Pak Eko putra lolohan tanah sementara wakil TB Kota Ampel warung lendut Pak Eko deui warung lendut tanah sementara Pak Eko putra lolohan sok mabibit Pak Haji Jun deui warung lindut mantap modok Komandor Morda putra Mandara layanan tok deno Komandor Morda Pak Eko putra lolohan Pak Haji Jun mana deui ocon banyu sahayuna Pak Haji Jun pelayan marayu biasa Pak Eko anu mana Bos Aris bos moda deui Bos Aris warung lendut Pak Eko warung lendut tanah sementara Pak Eko deui sok
pakilohan pisang sambung Nurut Cahaya Taposari mobil butut Takalora keluaran palang Takalora Herman aja manjang penil tundut harita Posari ayo nama batak banyu biru mobil butut keselarang abatak dari tambangan ke di kota kecilarang Taposari turut tutut mobil maju nang hidung Nurut Cahaya ngomong di jalan radiator nang ngembur Kata Bebe kenek nang turun nyuk cai di solokan batak banyu biru batak banyu biru kepada hajat kepayun deui Satya la 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 la
Abatang banyu biru tempat hajat kepayunan mobilnya butut keluaran bawah saja manja pedil turut arita Haji Enjun anu bager anu mana Pak Haji Enjun mana deui kapayunan turut mobil maju nang hidung mogok di jalan radiator nang ngebul konek nang turun nyungcai di solokan konek nang turun nyungcai di solokan Tena cinta teh buta madar atau mana harta arif bohong arif bos muda geningan bohong cinta dan sayang tak ukur geningan layang arif bos muda Tena yang penting sayang arif bos muda Anggang yang penting cinta bohong geningan bohong Palura Herman Kota Ampel anu bager ngalayang dina lamunan ngalayang pokoknya bantang Pajing Jun anu mana ngalayang pokoknya bantang Sena cita teh buta amadar tamadang harta abong geningan abong yang tadana sayang tak ukur ngalayang Sena yang penting sayang Arif bos muda anu banget Arif deui bohong geningan bohong Arif bos muda yang tadana sayang tak ukur ngalayang genina lamunan ngalayang pokoknya bantan wakil Robi boga saha anu mana Pak Guru sama sorry boga